Pratite VIN, video nedeljnik. Obeležavamo veliki pravoslavni praznik, Svetog Đorđa. Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju praznik posvećen obnovljenju hrama svetog velikomučenika Georgija, u narodu poznatiji kao Đurđic. Đurđic je jedna od najčešćih slava, a crkva ga pominje kao borca za hrišćanstvo i velikomučenika. Sveti Georgije pogubljen je 303. godine. Bio je Hristov vojnik koji je odbio poslušnost caru Dioklicijanu, velikom progonitelju hrišćana, izjavivši da se ne plaši da umre za svoju veru. Propovedao je novozavetnu veru i prema predanju čak je i carevu ženu Aleksandru uspeo da preobrati u hrišćanstvo. Oboje su osuđeni na smrt odsecanjem glave, a predanje kaže da je carica preminula pre izvršenja carske naredbe. Na pravoslavnim ikonama i srednjovekovnim freskama Sveti Đorđe je predstavljen kako na konju u vojvodskom odelu sa mačem ubija aždaju koja je simbol paganske vere, dok se na ikonama za praznik Đurđic predstavlja kao pešak u stojećem stavu sa kopljem ili mačem u ruci. U pravoslavnim manastirima Sveti Đorđe je prvi u redu svetih ratnika sa štitom i krstastim mačem. Narodno verovanje je i da zima dolazi sa Đurđicem, a odlazi sa Đurđevdanom 6. maja. Od 16. novembra pa sve do 24. vremenske prilike ukazat će nam kakva će biti predstojeća zima. Naime, ako dani budu magloviti, zima će biti promenljiva i maglovita, a ako bude vedro, zima će biti oštra sa puno mraza. A početak protekle nedelje obeležen je čišćenjem divljih deponija. Po nalogu opštinske uprave, komunalne inspekcije, javno preduzeće komunalnih delatnosti Toplica započelo je akciju čišćenja divljih deponija na teritoriji opštine Kuršumlija. Akcija je obuhvatila više lokacija, među kojima su romsko naselje u ulici RM Samo, naselje Baćoglava, selo Pljakovo, zaseok Stevići, selo Konjuva, kao i deo ulice Proleterskih brigada. U akciji učestvovalo više građevinskih mašina i kamiona, kao i nekoliko radnika angažovanih na uklanjanju otpada. Poslovođa javne higijene javnog preduzeća komunalnih delatnosti Toplica, Goran Todorović, apelovao na sugrađane da ne stvaraju nove divlje deponije i da se odgovorno odnose prema životnoj sredini. Samo zajedničkim angažovanjem možemo očuvati čistoću našeg grada i stvoriti zdravije okruženje za sve građane. Protekle nedelje podijeljeni su vaučeri mladim vozačima. U okviru karavana bezbednosti saobraćaja koji je održan u Kuršumliji uručeni su poklon vaučeri maturantima srednjih škola koji posjeduju vozačku dozvolu B kategorije. Vaučeri omogućavaju besplatan trening u Nacionalnoj vozačkoj akademiji Navak pod nazivom Život za mlade vozače. Program obuhvata 5 praktičnih vežbi, 3 časa teorijske obuke, simulacije čelnog sudara i prevrtanja, kao i izdavanje sertifikata o završenom treningu. Vaučere je uručio predsjednik opštine Kuršumlija Vojmir Čarapić, koji je istakao značaj edukacije mladih vozača i podizanja svesti o bezbednosti u saobraćaju. Bezbednost u saobraćaju počinje znanjem i odgovornošću, zato je važno da mladi vozači od samog početka usvoje ispravne navike i razumeju rizike koji postoje u saobraćaju, poručio je Čarapić. Ova inicijativa predstavlja nastavak aktivnosti usmerenih na promociji bezbednosti saobraćaja u Kuršumliji i široj zajednici, kao i primer dobre saradnje lokalne samouprave sa državnim institucijama. Protekle nedelje prikazali smo radove u Bajgori. Javno preduzeće za komunalne delatnosti Toplica je u završnoj fazi radova na izgradnji cevastog propusta u selu Bajgora, kao i na postavljanju betonskih ploča u ulici Ilije Konjevića, na kojima će biti montirani stambeni kontejneri. Rok za završetak svih radova je 10 radnih dana, a vrednost izvedenih radova iznosi 1.246.850 dinara bez obračunatog PDV-a. Takođe, po nalogu opštinske inspekcije, srušen je stari objekat u krugu stare kasarne,
koji je predstavljao opasnost od urušavanja i mogao ugroziti obližnje privatne objekte. Sve navedene radove finansira opština Kuršumlija. Istovremeno javno preduzeće komunalnih delatnosti Toplica obaveštava sugrađane da mogu popuniti saglasnost za elektronsko dostavljanje računa. Formular je dostupan na zvaničnom sajtu preduzeća, a omogućava da računi u buduće stižu direktno na mail adresu korisnika. Protekle nedelje najavili smo koncert muzičke škole. Osnovna muzička škola Kornelije Stanković iz Prokuplja, izdvojeno odeljenje u Kuršumliji, organizuje svečani koncert povodom obeležavanja 45 godina postojanja škole. Sreda, 12. novembar, početak u 16 časova, sala Bioskopa Kuršumlija. Pozivamo sve ljubitelje muzike da dođu na ovaj značajan događaj na kome će nastupiti talentovani učenici i profesori škole, poručuju iz Narodne biblioteke Kuršumlija. Protekle nedelje obeležen je Dan primirja i pobede u Prvom svetskom ratu. Kako ističe prestolonaslednik Aleksandar II. Karađorđević, ovo je dan kada se sa ponosom sećamo naših predaka, odvažnih i hrabrih vojnika Kraljevine Srbije, koji su dali glavni doprinos pobedi saveznika. Ti vitezovi našeg naroda bili su odlučni da brane svoju zemlju, svoj narod i svoju slobodu i da za nju polože i najveću žrtvu. Uoči početka rata 22. jula 1914. godine, moj deda, u to vreme regent Aleksandar, izdao je sledeću naredbu. Na svetu nema svetije dužnosti nego što je odbrana svoje domovine, svoje nacije i vere, odbrana svoga ognjišta, svojih starih i nejakih. Stoga, s verom u Boga, u njegovu pravdu i milost pođimo napred, uvereni u pobedu i ukrasimo naše zastave novim lovorikama, jer je na tim zastavama proviđenje ispisalo danas jasnije nego ikad naš ratni poklič. U boj za slobodu i nezavisnost srpskog naroda, živela Srbija, živela moja dična vojska. Kroz sve nedaće i stradanja naši preci su nošeni ovim rečima u borbi i Golgoti, ostali verni idealima viteške borbe, gde je čojstvo podjednako bitno kao i junaštvo. Sećajući se onih koji su našoj zemlji doneli slobodu, a koji su se posle 4 godine bitaka i stradanja pobedonosno vratili u Srbiju, nikada ne smemo zaboraviti ni one koji su pali, jer cena pobede je bila veoma visoka. Srpske žrtve su izbrojene na preko 450.000 vojnika i 650.000 civila, a zemlju su opustošile i razorile okupatorske snage. Neka je večna slava svim herojima Velikog rata. Vaši potomci su vam zauvek zahvalni, ističe prestolonaslednik. Protekle nedelje obustavljen je saobraćaj u Nemanjinoj ulici. Obaveštavaju se građani Kuršumlije da je Odeljenje za privredu i lokalni ekonomski razvoj opštine Kuršumlija donelo rešenje kojim se daje saglasnost za potpuno obustavu saobraćaja u Nemanjinoj ulici radi izvođenja radova na rekonstrukciji mosta preko reke Toplice. Obustava saobraćaja biće na snazi od 13. novembra do završetka radova. Saobraćaj će biti uređen prema projektu privremene regulacije koji je izradilo javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta Kuršumlija. Pristup gradilištu biće omogućen samo izvođaču radova, dok će pešacima biti omogućen bezbedan prolaz označenim pešačkim stazama i zaštitnom trakom u zoni radova. Molimo sve učesnike u saobraćaju za strpljenje i razumevanje, kao i da poštuju privremenu signalizaciju i uputstva na terenu kako bi se radovi uspešno i bezbedno realizovali. Protekle nedelje uspešno je održan koncert povodom 45 godina muzičke škole. Osnovna muzička škola Kornelije Stanković iz Prokuplja, izdvojeno odeljenje u Kuršumliji, organizovala je svečani koncert u Bioskopu Kuršumlija povodom obeležavanja 45 godina postojanja škole. Ljubitelji muzike prisustvovali su u velikom broju ovom značajnom događaju na kome su nastupili talentovani učenici i profesori škole. Srbiju nam Bože broj.
koncert u nizu od zaplaniranih 5, kojim obeležavamo 45 godina osnivanja škole. Udobno se smestite, isključite svoje mobilne telefone i uživajte u programu. Na početku za vas će svirati Nikolina Jevtić, Milica Lučić, Nastasija Redisavljević i Milesa Petrović. Muzička škola Kornelije Stanković u Prokuplju je počela sa radom 1980. godine. Od tada je škola samo rasla, napredovala i iznedrila generacije muzički pismenih i obrazovanih ljudi. Danas školu čine matična škola u Prokuplju i istureno odeljenje u Kuršumliji, Blacu i Žitorađi, a zaposleno i 40 nastavnika na odsecima klavir, harmonika, violina, gitara, klarinet, solo pevanje i teoretski odsek i pripremni razredi. Za vas će nastupiti Milica Todorović, Pavle Filipović, Ilija Nikolić, Dunja Radivojević i Jovana Raković. Svake godine broj učenika u našoj školi je sve veći. Oni uzimaju učešće u kulturnim manifestacijama u gradu i van njega. Nastupaju na priredbama, koncertima i takmičenjima i svake godine osvajaju veliki broj priznanja. Samo prošle školske 2024-2025. godine osvojili smo rekordnih 97 nagrada, od kojih su 72 prve. Među njima se izdvajaju uspesi naših đaka Anđele Ristić i Pavla Radosavljevića, koji su osvojili prvo mesto na republičkom takmičenju iz solfeđa i teorijskih predmeta u Beogradu. Sviraju vam Vojin Luković, Vasilije Martinović, Vukašin Vulićević i Vukan Jablanović. Yeah.
Kornelije Stanković. Zahvaljujemo se što ste bili naši gosti i što nas ove godina podržavate u našem radu. Danas slavimo 45 godina postojanja. Zahvalili bismo se upravi bioskopa koji nam nesebično izlazi u susret svake godine u realizaciji naših koncerata. Zahvaljujemo se opštini Kuršumlija na podršci koju pruža našim vrednim učenicima. Zahvaljujemo se direktorima osnovnih škola na razumevanju za sve one izostanke naših učenika koji su pravili dok su se spremali za brojne nastupe i takmičenja. Zahvaljujemo se roditeljima na nesebičnoj podršci i divnom odnosu koji su imali sa našim nastavnicima. Nadamo se da ste večeras uživali i da sa nestrpljenjem iščekujete naš sledeći susret. Do sledećeg susreta učenici i nastavnici muzičke škole Kornelije Stanković vas toplo pozdravljaju numerom Što se bore misli moje, kompozitora Kornelija Stankovića. Do narednog viđenja. Doviđenja. Protekle nedelje prikazali smo turističku razglednicu Evropa Kuršumlija. Nekadašnji stari hotel Evropa, u kome je boravio čuveni Branislav Nušić, uskoro će zasijati kao budući muzej sa stalnom postavkom kroz koju će posetioci moći da proputuju kroz prohujele epohe Kuršumlije, a ulice ispred njega već krasi mladost koja piše nove stranice gradske priče. Posetite Kuršumliju, grad u kome vreme ima dušu. Protekle nedelje u Negotinu je otvorena renovirana banka Poštanske štedionice. Klijenti Državne banke Poštanske štedionice u Negotinu svoje bankarske poslove mogu da završe u renoviranom prostoru koji će pružiti i bolje uslove za rad zaposlenima. Na poznatoj adresi Poštanske štedionice u Negotinu, u prisustvu predsjednika izvršnog odbora Banke Poštanske štedionice Bojana Kekića i predsjednika opštine Negotin Vladimira Veličkovića, svečano su otvorene renovirane prostorije koje će, ističu u ovoj ustanovi, biti lepše mesto za rad zaposlenih, a klijentima omogućiti da bolje i brže završe svoje bankarske poslove. Poštanska štedionica je u svom dosadašnjem poslovanju bila fokusirana na širenje mreže svojih poslovnica i danas ih u Srbiji ima 267. Ovom svečanom događaju prisustvovala je i naša ekipa. Poštanska štedionica kao naša domaća banka ima dosta klijenata na teritoriji opštine Negotin. Ja sam jedan od istih klijenata i mogu da kažem da je usluga odlična, ali sa druge strane briga koju Poštanska štedionica kao državna banka daje i da kažem našim udruženjima i našim da kažem svim korisnicima je od velikog značaja. S druge strane, dobio sam i informaciju od direktora gospodina Bojana Kekića da smo mi prvi bili pilot projekat gde se banka u toku renoviranja nije zatvarala, gde smo mi uspeli da nađemo model izdavanja prostora u Domu kulture gde je banka funkcionisala tih mesec dana dok je trajala rekonstrukcija, tako da su neometano radili. Smatram da je to isto jedan, da kažem, vid odlične saradnje i znam da su posle to implementirali i na drugim mestima, tako da mi je drago da smo u nekom delu ipak i mi kao opština izašli u susret našoj, da kažem, državnoj banci. Ono drugo što je bitno, bolji su sigurno uslovi, video sam prostorije, zahvaljujem se Poštanskoj štedionici što je dala bolje uslove za naše sugrađane, a i sa druge strane u nekom možda narednom periodu možda će im trebati i neki novi prostor i Bože zdravlja ako imamo, da kažem, prostor koji će da im još više odgovara, ne samo njima kao banci nego i našim sugrađanima. Mi stojimo na raspolaganju i naravno
očekujemo da saradnja i u narednom periodu bude još bolja, kako za lokal, tako i za naše sugrađane. Poštovanje svima, pre svega mom prijatelju Vladi. Veliko mi je zadovoljstvo da smo danas u Negotinu. Vlada reče mnogo toga lepog o Banci Poštanskoj i jeste to što smo mi jednim ranijim obilaskom obišli i ekspozituru Negotin. Do sada smo bili fokusirani do prethodnih nekoliko godina da širimo mrežu, imamo ukupno 267 objekata, sad je došlo vreme da renoviramo. I nismo renovirali ove godine samo Negotin, evo vrlo brzo ćemo renovirati Novi Kneževac, Vrnjačku banju, a svi znamo da je opština Golubac, tu otvaramo novu banku. I mi smo prepoznatljivi kao banka sa jasno artikulisanim državnim interesom, da pre svega vodimo računa o našim klijentima, a imamo negde oko 2 miliona naših klijenata, i pre svega o našim radnicima, imamo ih preko 2700, ne računajući tu banku gde smo mi kupili NLB banku u Republici Srpskoj. Meni je veliko zadovoljstvo da mogu da kažem da je samo u septembru mesecu u objektima Banke Poštanska štedionica ušlo 30.000 klijenata. To je podatak koji je tačan, koji je restriktivan, jer samo 15.600 kredita smo dali u tom periodu za refinansiranje, poštujući pre svega olakšice i preporuke Narodne banke i Vlade Republike Srbije. Znate da smo nosioci kredita za mlade, tu smo negde na oko 3.000 već datih kredita, država Srbije je produžila rok za važnost tih kredita i ono što mene kao najodgovorniji čovek u Banci Poštanskoj štedionici radi, a to je da i pored svega toga ostvarimo izuzetno dobre rezultate. Šta su naši planovi? Naši su planovi da apsolutno podržavamo politiku predsjednika Aleksandra Vučića, da učestvujemo u svakom projektu. Sa svojim prijateljom Sinišom sam malo pre razgovarao, on je predsjednik udruženja Georgina. On mi reče da ima malo gužve, da mi najverovatnije imamo u Negotinu najviše klijenata i verovatno ćemo već i tokom dana razmišljati, možda uvedemo i drugu smenu, što će značiti da nemamo velike gužve u Negotinu, a značit će predsjednice opštine da ćemo zaposliti još mladih ljudi, s obzirom da sam izuzetno zadovoljan kako Negotin radi. Zato nismo štedili ni sredstva da napravimo ovakav dobar objekat i verujem da će Banka Poštanska štedionica i dalje predstavljati ono što jeste, a to je jedan od finansijskih stubova države Srbije. Nek se vidi. Da se vidi. To jasno artikulisan interes. U svih 267 ekspozitura mi smo napravili ovakav brend, znači ovako nam izgledaju ekspoziture od moje Žagubice, gore do Čantavila, do Trgovišta, ovamo u Novom Pazaru i taj deo, tako da ono što je nama briga o radnicima, kao što sam rekao, o klijentima, sigurno će napraviti da oni budu mnogo lakši i bolji život. I ako uvedemo drugu smenu socijalite, bit će mnogo duži, za naše klijente će biti dostupnije usluge, odnosno manje gužve. S predsjednikom opštine ćemo se dogovoriti kad uzmemo dva male čoveka da zaposlimo, onda bi Negotin postao prava ekspozitura, to kaže sa svim onim kapacitetima i sa svim uslugama koje mi pružimo. Hvala vam srce za ovo i mislim da ovo veliki stvar za našu opštinu. Vidite vi prvi, ali? Jesi domaći sud ovdje? A što jesi domaći, da li se vidi sreću? Ja vam.
Protekle nedelje obeleženi su Sveti Vrači. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave dan Svetih Vrača, Kozme i Damjana, svetitelji nebeskih lekara koji su besplatno isceljivali bolesne. Praznik se posebno obeležava u zdravstvenim ustanovama jer Svete Vrače lekari slave kao zaštitnike svoje profesije. Prema predanju, svetitelji su pomagali i lečili ne tražeći za uzvrat ništa, radi dobitka i bogaćenja, već Boga radi, pa su u narodu poznati kao sveti besrebrenici. Jedna od najpoznatijih fresaka sa likovima svetih Kozme i Damjana nalazi se u Pećkoj patrijaršiji iznad sarkofaga arhijepiskopa Danila II. Po narodnom verovanju, ovaj dan posebno je dobar za molitvu za ozdravljenje. Sveti Vrači obeležavaju se s uverenjem da će Bog sačuvati ljude od bolesti i održati ih zdravim i sposobnim za rad tokom cele godine. Protekle nedelje upriličili smo sećanje na Žarka Lauševića. Žarko Laušević je diplomirao glumu na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Bio je član Jugoslovenskog dramskog pozorišta gde je ostvario uloge u velikom broju predstava. Na filmu je debitovao 1982. godine ulogom u filmu Progon. Iste godine ostvario je značajne uloge u filmovima Sava Mala i Direktan prenos. Vrlo brzo je dobio jednu od glavnih uloga u TV seriji Sivi dom, koja mu je donela veliku popularnost. Nakon toga igrao je uloge u više od 20 filmova i televizijskih serija, među kojima su Šmeker, Svečana obaveza, Dogodilo se na današnji dan, Oficir s ružom, Braća po materi, Boj na Kosovu, Original falsifikata, Bolje od bekstva, Kaži, Zašto me ostavi, Nož. U kutiji pod krevetom još uvek stanuje nešto požutelih slika. Mladost, osmesi, prošli vek i jedan akvarel poznatog lika. Mrve hrabrosti retko skupim. Kad poslednja kapija odbrane nestane, kartu za bioskop prošlosti kupim i njeno oko u moje stane. Ponovo tramvaj kruži oko Slavije. Nad gradom oblaci dremaju, bluz malih koraka u glavi je, plave se kiše spremaju. Na uglu kod pozorišta stojim, večeras igraju Glembajev i Krleža. Srcem otkucaje sata brojim, dok čekam da dođe od Manježa. Iznajmljena soba u dnu dvorišta, jedan krevet i poster glumca iz novina. Nama, sem nas, nije trebalo ništa. Možda koja kap belog vina. Ali neko je nemaran sve srušio. Na lošem mestu preseko špil. Rasparao život pa pogrešno ušio. Neko je rđav sklopio dil. Sad mi ponekad Hudson glumi Duna, košmirat, bedan, krade mi noći. I kad u laž potonem sav, ponavljam samo i ovo će proći. Kad tad će proći. Krajem protekle nedelje prikazali smo boginju Higiju u srcu Kuršumlijske banje. U srcu Kuršumlijske banje stoji Higija, boginja zdravlja i nadgleda Banjski park kao čuvar snage njene prirode, jer ovde mir nije luksuz, već način života. Dobrodošli u oazu zdravlja i tišine, u mesto gde se telo i duša ponovo bude. Pratili ste VIN video Nedeljnik. Hvala vam na pažnji.